namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel nomuntu of course ta khulula Batman the president loyi nga ta king linka vele vele nako kwanjao ke yeah so vele ta tsutsuma ke yale diamond walk vele ndeka shukukwana and stuff like that la present mayingani vele I fikini inyama live mayiri kona inyama le so ta king na ivona ko akufamba yini kusala yini and stuff like that mayivana makaliwa first of all kuna the new updates le vele swa pavement amishwoneni akulukhulu ku busy la kulle kundoka la nga ta khavekelwa swa ta umbrella na switulu as you can see kwala na amtirhisa second swinene kwala a ni nge ngheni le kaya ni ya fikela kona ka kokwana Chauke ene se va fikile proper imrangaphansi va fikile ela tita ku vuyeni tita a ku vuyeni mrangaphandla mirini kokwana khandiya isisa proper le ku va byele ngaphandla se va fikile a ku na xitori xin'wana va fikini kokwana baloyi va ku no aka ntukulu hi lani ya ku kona ene va fikini proper ne hi vulavula hi murangaphandla se va kona andzawini va ku mbyala wa mina ni boheka ku ta nta kandziya before siku ra ntirho ene se va fikini i murangaphandla hayi se murangaphandla of course se a yi gonye na yi heti ni ku xeweta vanhu le hansi mara video leyi a yi synchronized live la ntuku wayi like mavulavulelo na video a swi fambisana apologies for that yeah okay proper yeah mirini kokwani yeah kokwana wa mina ne se va fikini murangaphandla vete swi nge endleki va nga fiki aka ntukulu hi nkarhi ene va fikini lava swi nga endleki swi nga endleki kokwana na ku endla na traffic kahle va ta swi vona ku murangaphandla va ta va nga cineli tshuri ene va suka joni va se va nghena na le kaya kahle vo huma sweswi va ku ni ya aka ntukulu ni fikela kona loko se ni ya kaya Mkwembu yi ta va ya ka mathebula yi pfule tindlela swilo swi va proper hayi no ndhawu yi sasekini ma yi vona na n'wina laya ku tshama matafula laya ya ku ya tshama matafula laya murangaphandla a swa ha ri kona leswi swa ku ta ku loko munhu a festival ra gigini swi endla hongo uma ku hlanganyete ka honto ene mi swi vule kahle ngopfu no lava ku vona lani ku kahle a ka ha ri na ritshuri suka le xikontirini nghena pavement haleni swilo swa manyanga mi swi twini ku kokwana Chauke va swi teke kwina ni veri swi nge endli hi nga ku a mi ya hlanganyeta honto kuma munhu a pawulukini nga ku a hlanganyeta honto i pawuluke na tindleve loko pfuka nampundzu kokwani va ku mara a wu ri kwini a wu ri byaleni swi ri proper ngopfu mi le ku yi vone ndhawu yi proper hi le ku va kombeni yi proper ene yo ndliwa yi va more proper ndhawu leyi la ngendeni ka nkarhi lawa ya loko lo 5 mazeng fana le phansi hola henhla yi va yi ri hambi ku na mpfula kumbe ku ve ku ndliwa swona ni tshika swa ti-umbrella phela ti-umbrella ti ta na ti-umbrella ti right mara leya ku ve ku va tlanga vana va fambisana yes ku ve ku buwa henhla ne le hansi hinkwako mi vulavula ntiyiso yendani ti-umbrella mara ni vula ku loko ku ri ka wu famba a yi cinca setup ene mi vulavula swilo swa proper swilo swa ngondo swilo swa ngondo hayi hi yo yaleyo ma yi saseke a ndhawu yi le kutini yi le kutini kwani la loko ri sungula ku kufumela ni tatisa kokwani beni ku nga ri kahle mi tshemi ni sola hayi mina daswa na khala ni nga swi lavi ni te vatukulu ni nge cineli ritsurini hey bani ndhawu leyi saseka na vaseketeri va mina va tinga ku va tshivela tihonto va pfuluka na tindleve se hayi ka I don't think it's a joke or what, but you might remember who is endla video show. Laha kokwana Chauke vhele yi kha yi deny the claims ku ri ku va yi kha yi phevela hi timhaka to ku ta Benny Mayengani mara loko se hi twa statement xa Benny Mayengani i kha a kaneta ku a kha a ala ku yena nge cineli a ri tshorini maybe it's a coincidence ya tikanyana leyi mhaka ya tikanyana we don't really necessarily know ku nga ku ndlise ku yini mi nga tsala comment below ku n'we mi hi vonisa ku yini mina ni 50-50 I'm not sure if ku nga ku ri timhaka ta Benny Mayengani na
I'm not sure. Yeah, from them ranga phanda vele ibuye ingena ndeni itakatekisa masofa. Unfortunately the music too high into na ku nga vengela the copyright issues as swimi swi swa music twana. Yeah, ele VVIP. Moto music go la henhla njhani. So le mranga phanda vele karhi katekisa masofa na ka baby coaches. Yeah, yi fike ni tshama tani mi swi vona kwala ni tlhe fika yi pause. Ola katekisa a baby coaches. As you can see, yeah, I tshame ka masofa ya ku hlala mi kha katekisa. That was basically the goal ku ya loko izi tshama la mranga phanda ku ta tala. I guess so. I guess that's the narration or the narrative ku ya leswi swi kha swi endleka and stuff like that. Makatekile masofa lamawani. Makatekile ka jambu ra siku ra namuntlha. As you can see, so hi. We shall see. Tani swim stock event ita ikhaita na poster ra yele kwala 10 August. Tekeni hinkwawo. Mukateka. Swi ta kha swi vonaka ku swi ta endlisa ku yini ku ta tala or ka njhani hi ku siku ta ku ri na murhangaphandla for the first time ever hi ta voni swo ta hi kha hi report hi ku loko swo tsandza murhangaphandla ni nga hlamala na ha tivi so ya hi leswo yeah, as you can see, murhangaphandla from there, of course, you continue kha yi bless masofa ya ku hambanahambana. As you can see, tshama ka le red leswi kha swi endleka kwala then overall yeah kha swi endleka la kha ku bona ti-action nyana minenge kambe ti bohi ku ti-action letiya hela as you can see, a ku ri busy, a ku ri on swinene na le ka rin'wana ku a kha ku boha matsanyi kwala henhla ka masofa kwa a ku ri on lucky enough I endlang mistake la ita ikha yi trenda murhangaphandla. If you know you know. Yeah, leswo of course yi tlhe yi vuya yi nghena hala ka side ra hala ku nga na byala and stuff like that. Yeah, as you can see kwalano yeah kuze ku na dinamo swi tala ngopfu nkarhi kahle leswi of course nga vya swi endlisa xiswona. Then from here a nga zi ka hana much more kahle ku vuya ku chikiwa ku ya hala hansi and stuff like that. Laha the main purpose vhela ku ri ku ya endliwa a video mara mhaka leyi ku ya endliwa a video ya kona of course yi kona le ka page ra murhangaphandla mi nga mi vonetele vo tala. Is basically an advert loko se yi kha endliwa advert liya laha from this section. Xihlovo Hilton Mabunda va ku swilo swa proper kokwana Chauke na fika kwalano from tomorrow until Sunday ni ta va ni ri kwalano. Hayi no va tele ku dya mali lava xihlovo. Yeah, leswo guys video call yi vula ku yi kona ka page ra murhangaphandla ku ni twi ku is the same thing ani like ku vula leyi advert like even the event na mhaka yo yi cini ri tshorini ya swona basically this swo move around the same line. So hi vula leswo so leswo loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi klika subscribe ku hambane kwihi mara ni gongondeni ni gongondeni va hlamuleni